Nenek kata sengit. Sengit. Kalau boleh je, muka sengit. Bengkit. Orang kata. Apa lagi? Garap. Tapi boleh dicabut. Bayanglah Datuk KP kita tahu. Badan saya panas sikit lah. Walaupun badan saya 24 jam, tapi kita tahu ni okey lah. Balik ni tengok okey lagi lah. Betulnya saya ni orang yang saya seperti itu. Jadi kalau aku pun tahu, dia pun tahu kan. Kalau boleh, cikgu tinggal duduk sini terus. Pasal saya lagi dulu saya baru tahu. Sampai boleh keluar mati orang. Jadi kalau boleh dapat sembunyi dia je. Kalau boleh lah. Itulah tujuan kami, Doktor. He said he would love you to be here every day. I get caught. Something from my if I cough and something goes up. Why? It's okay because we don't laugh too loud every day. So in the beginning you feel like coughing. Because like any exercise you do, it pains. It's like an exercise for your throat and chest. But if you do it regularly, it will be okay. And just now I told them that I feel so painful. Painful, yeah. After I laugh, the pain will not really. The joint? Down. Okay. She felt joint pain before she laughed, and after the laughter, the pain is all gone. Thank you. Apa yang saya dapat pada hari ini, mesej disampaikan sangat baik. Itu satu perkara. Mesej disampaikan yang paling baik. Saya percaya sama pun dalam diri kita untuk betul. Apa mesej yang akan sampaikan? Sama. Keduanya, saya terapi berjalan pada hari ini sangat senang sampai selamat lama pun. Dalam usia saya 53 tahun, saya kelihatan 30 tahun. Okey kot. Okay, Doctor. He said the objective has achieved, but he wished that the exercise to be conducted in Bahasa Melayu, in our local language, Malay language. Okay, so Tell him that we already have some local laughing leaders in Malay and Chinese both. They are laughing teachers. If there is a need or necessity, they can always come here and teach you in the local language.